Abusiafo edini yesay eno one so TVGH edi so TVGH so nya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share dia ma ofro so nya be de ahwe eni eda foforo an abusiafo ye comment ahimfie an menhia ahimfie sisia Krobia Sante Kotoko at the final date of Asokore Mampo hene an edi abetudwa yes an edi abetudwa atrankonwom Asokore Mampo mpanimfo de ebe ka kire se emere o ma akwa so nkodi na hotwere modi na hotwere na wie na mo pese nkanyamkopon ye adom a eye August 30th omode eye Asokore Mampo hene ne ohema ni nyina tompam na mo pene korabre na Kotoko hene so kwaje atum nti na duru ho a obeba besie ne de hye kama ewo Asokore Mampo abusiafo ye kotie firi Krobia Sante Kotoko mrazie ba ebeto so mo sesia abusia ka komedi kokko no samo atefri kotumfo ho enti nyamkopon ya adom a sabi o mu a wo atirikyiri benche nyina ye tuansa de afra mo sam meboa ye Krobia Sante Kotoko krowura na yempe Asokore Mampo hene korabre fefefe ewo Asokore Mampo kromu Krobia Sante Kotoko no besie ndehye wa besie ne fefefe wa besie na ade enti abusia ye to nsa afra wibia se omra na omiembeja ye Krobia Sante Kotoko ne yempe ba bi mfa na boachi ansa debra ene oba ahima no korabre owo on the 30th of August ina betodwa no yakopon ya adom a munyina momra na mbeja krowura Asante Kotoko ne yemfe ba bi mfa na enkoto boko nti abusiafo eno ne eye update o sisi ye de mamo ti yakopon ya adom a mo hwe enim na abusiafo edini side ye so TVG so nya subscribe send kan no subscribe no like no comment no share dem afro so nyebe de ahwe na no juada eye on the 12th of May ya ena ikodi eye Asante Mampo na nada asibre osebonsu 1 week na wo twere pepe ukose mambo a muhu ye ya nipa ba pa na nya sempetoa eye atrankonwa Asante Mampo ne oba ahema Asante Mampo hema eso ade abeto Krobia Sante Kotoko anim se sesie no mo pesen kan yankopon ya adom a on the 6th June 7th June on the 8th June 9th June na omasie eye ye papa ya de nyina na da sibre osebunsu ya otoso mienu ewo Asante Mampo hene ya onya ba bi kono sabe pepe ntino Kotoko so agya tum Kotoko hene agya tum nti yankopon ya adom a dadwoada na on the 9th June no na otumfo beturutu afra Asante Mako Asante Mampo na ode ne ye ni nua edna kotompam no ogya ne kwan kora nti yesra abusuafo ne wiase nyina se na mo ye na otwere mu nyina momra na mo so Kotoko hene mu na mo ye mo ane mpa bi mfa ye otumfo second in command of Asante Maimo ono ne eye na nada sebre osebunsu
ana wo de wonim se second in command ya otumfuo no wona wo ho ohwe asantema nyina so odan benkum so Nyankopon ya do on the 6th June and on the 7th 8th 9th na otumfuo aduru aya asantema mpon a ode ni nua ai in second in command betum pam na woja ne kwa akora ntia busuafo ya tuenza afro bibia momra na yenkojam aye asantema mpon de hye konkono. Okasi bia ọmọ na otmensa ye hihye no ye check ye ni hu se ekosi on the 6th of June. It is here by my kwande a the say dey be on the 6th of June na at the 7th no ye dey to na no be dey na 8 ye dey to na ibra this year no on the 9th so the my kwande a adaruma do to be no mo ana ma mo dey go say you guys sit down with go one thing na to one baba to go chat ama ho ga bi an fa bi bi ayi bi fe o so mo ji bi ko si se na bi aduma June mo su isi anwa mo su isi anwa ya to so isi aro o mo lo se bi ama ko be to so so no o na to so mo chi that's me mo mo chi ne ba ba abi ku abi ka to Our God is the Messiah. And so that was on the 7th, 8th, 9th. That's it. Yeah. What's what? I'm going to stop. Continue. I'm going to stop. I'm going to stop with you. Edin Yeso TV. Send me come and subscribe, no like, no comment, no share. And this is the new update here. Abba. When update Abba ewo. E yeye se ni mienu nyina. Nti nko so na monhwe me am de dwuma de ebra me frame Kwaku Alaska me dimbo si ya dasene ye beto aso de mam piao. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.